Elbette esas maksadımız bu bizim milli tahsilimizdir. Çünkü her bir millette en mühim şeyler bu milli şuur, milli fikir düşünce ve milli tahsil. Birinciden bu problema ana tili, tuğan tili statusu olarak ve devlet tili. Çünkü devlet tili statusu, Kırım Tatar tilinin devlet tili statusu bir kanun boyunca ve ona bizim insan yaşayışını devamlı nasıl korçalana ve nasıl kullana. Ve ana tili, tuğan tili bu Kırım Tatar tili ana tili ve tuğan tili olarak nasıl kullana bizim ailemizde olsun, mektepte olsun ya da bizim yaşayışımızda olsun. Bu çok büyük problema. Bu problemin en birinci çizilgen yolu bu kanun boyunca, kanun tarafında. Benim elimde çok böyle bir Rusya devletinin ve bizim Kırım Cumhuriyeti'nin vesikaları var. O vesikalarla ben hocalarını tanıştırmak isteyeyim ve hocalarga bir yollanmalar ve böyle bir tavsiyeler. Nasıl bu meseleni çözmek, kimle çalışmak, ana babalarla, mektep müdürlerine, yerli hakimiyetlerine. Kırım Tatar tili tuğan olmagan programma bu dersliklerin müellifi olan. Ve men bugün hocalarga bu dersliklerin strukturasını tanış etmek isteyim ve dersliklerin çalışu usullarını da tanış etmek isteyim. Мы подготовили различный материал, юридический, правовой, да, для того, чтобы учителей еще раз вдохновить на ту работу, которую они, в принципе, и так делают. Помочь им вспомнить, что они не одиноки на этом пути, что рядом с ними есть огромное количество людей, активных людей, которые со своей стороны, то, что в их силах, готовы им помогать. Работать с родителями, работать с администрациями, с властью и так далее, чтобы наши дети могли изучать родной язык. Именно этот семинар мне дал какой-то, наверное, толчок для творческого настроя, дальнейшего творческого настроя в своей работе и вообще в жизни.